ke yone e mpolelang ditholwana tsa mesebetsi ya ka ke tsona tse di bolela ke moemedi ka bane ga ba riana ke ba emetse mo dilong tse ngata ga se bolwetse fela motho o tsa mo nna le difficulties a ye kwa go court ke mo raya ke re tsamaya le modimo a fitlha ba ke discharge ke moemedi